Kugina kumu igini uritio kwigitira na njira kugata insurance cia kumarugamirira hindi iria kumira ugwati handu ha gwikoraga hatikaini ya kwendia indo iria mari nacio. Kuringana na ngwataniro ya kambuni cia insurance, andu aingi matengeraga gucaria mwigito riria kuoneka ugwati. Ruhonge ruru rukiaririria mitatara ya gutigirira ati ni rwakinyira andu othe na kumahe mathomo makonie insurance. Afitha wa wendia wa kambuni iria rugamirire kigomano giki Direct Line Assurance oikeneta Chris Katiwa augite umwe wa maundu maria maramurika ni kuhuthira njira cia kiriu hari ukinyaniria na nginya gutigirira ni matambia fata wa insurance kuri muige. Thina ka muthemba muna ndakoragwo appreciate na riria acoka nyitwo ni thina ucio niguo amenyaga nari korwo ni ndoete. Kwina insurance iria no nginya woe tariu ndungitwarithia ngari fara riria uku visit insurance company yaku kana agent yaku wathie kuo tiga kugata o ngari ugacoka mucii oria kana kwina product marendia ingikita for your mental wellness ingikita kuri aruti aku awira ari okoragwo no mugunda na nigetha tugutare tondu insurance companies ciothe ni cithondekete product cia githemba kiu na ciikuo. We are leveraging on technology. We have a robust system in the company. We've also partnered with the police, and we are also involved in training the drivers to ensure that they exercise courtesy and also they are sober on the road.